الملك بسم الله الرحمن الرحيم جنة كرانا تبارك يجون قدته الذي رب بيدي أركضا جرو الملك يجون موتما نندي خاني أركضا جرتو يا موتما اسمها كبرو غارابر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء جيب الدرانو يا ربي ياتي موتما أركضا جرتي يا خم موتما كبو يا موتما نما فيتيف كنت أنغودا أنغو مو نما فيترا ملكتا جئي أكنا جئي من أخذتو جئي ربي نبي محمدين أما سنيفو تبارك يجون قدته جئي تبارك جوخون بركة رادو فيجان يوم أقارب دي دبتا بركة نما يدوما تيچودا خيري با يجيرا الذي إسا بيدي يركتا تجيرتو سن الملكو يجون موتمان كان يركتا جيرتو دوغا مكان إسا بركة با يكبا وانتي أتي مقارب بيردو جتا كسيف يدوما سيف با يتي jechuu qofa odoon ta'in barakaa khayrii hedduu qabdi jechuudha yoo tabaaraka guddate jennee fassaruu dandeenya jan azuma wa huwa rabbiin alaa kulli shay'in qadiir waa hundarrattu dandayaadha innini alladhii rabbiin sunu khalaqal mawta jechuun du'a ka uume wal hayaata jechuun jiruus ka uume ammoo rabbiin bakka tana du'a dura dubbate ilaalamma du'a tana keessa waan jiru jira kaniifuu du'a dura dabarsee jan yoo bakki ilmi namaarraa dhufe eessarraa dhufe dhabamarraa dhufe jechuudha du'a jechuun tunis dhabamuma waan ta'eef sanii wajjin jalqabni ilma namaa waan dhabama ta'eef saniif du'a dura dabarsee ja'animma dhugumaa bar dhabamarraa nu harkamsiiseeti gara jiruutti as nu baase saniifuu mawtii dura dubbatee tartiibaan isii dura jee warri fassaru jira sanirra immoo bakki du'aa tun waan guddoo if keessaa qabdi jechuudha du'a booda wanni baay'ee wanni hojjetamu jira taateen gurguddoon alladhii rabbiin sunuu khalaqal mawta du'a ka uume hoolaa fakkaattii janamma isiin wal hayaata jechuun jiruus ka uume jechuudha jiruun ammaasis farda fakkaattii jammoo sharoonni fayyaan farda coolle jeemaa jeegaallichinu dhugumammaa fayyaan jiruun farda jan isummaanu fakkeenyisiidha fardaa wajji wal fakkaattii bakkatti harkan hin beeyne akkana jee fassarammoo sharoonni gadiin liyabluwakum jechuun akka isin laaluuf jecha ayyukum jechuun isinirraa eenyuutu ahsanu amalan jechuun hojii tolchee hojjeta eenyu bareechee hojjetaa isin laaluuf jecha jeemma wani rabbiin uumeef oduma beeku dirree baasuuf himma mokkoruudhaaf jecha ayyukum jechuun isinirraa eenyuutu ahsanu amalan hojii sana waan akhiraa sana bareechee hojjeta heddummeeyseen jenne moola heddummeeysuu odoon ta'e hanquma hojjetu san qulqulluu rabbiif jecha hojjechuudhamma isaanni keessa jiraachuu qaba anta abudallaa kaannaka taraa'ula akka waan rabbii sallaaltee gartuutti gabbarumma gizee allahu akbar jettee isatichi garagalte akkuma waan isa san dura laaltee gartuu akkasi gabbaruu saniitiitu isaana jaama baay'isuun faayidaan qabdu qulqulluu ta'uutu faayidaa qaba wawwal aziizul ghafuuriya rabbiin injifataa namaa rahmata araaramaadha jee dhuguma injifata isa harkaa bahuu hin dandeessu alghafuuriyo ati tawbatte siif araaramammaasiisi alladhii rabbiin sunuu khalaqa qawuume saba samaawatiin samii torba qawuume xibaaqan jechuun wal gubbatte jechuudha ba'adaa fooqa baadiin samiin akka wal gubbaa jirti walitti himma ayyee dhugaadha maataraa jechuun hin agartu fi khalqi rahmaanii uumaa rabbiin uume keessatti hin agartu min tafaawutiin jechuun hir'ina agartu jeemma yookiin min tafaawutiin jechuun wal dhabinan gartu jechuudha eeyyuwaa wal faalleeysuun qabdu uumaan rabbii yookiin min tafaawutiin jechuun jallinan agartu bakka tanaatu sirrii miti wanni jaaninumaa hin jirtu jechuudha samiifaa ollaaltee moo wani takka wanni asitti himtu wanni unoo bakka tanaatu irraa bade jaaninumaa hin jirtu bakka maa taraa hin agartu fi khalqi rahmaanii uumaa rabbii keessatti min tafaawutiin jechuun hir'ina agartu yaa farjeel basara jechuun ijatee mee ol deebisi gara samiidha hal saraamee ni gartaa barbaadi min fuxuur jechuun babbaqaqaa ni gartaame samiin baqaqaa qabdi mee ollaali bakka samii gurguddoo tana ta'u wajjin baqaqaa takka illee hin qabdu yookiin min fuxuur jechuun uraan agartu jechuudha bakka takka uraan qabdu min tafaawutiin jennaan samummaanu walirra dheerinan qabdu walqixa jechuu jee warri fasaree jira dhuguma uumaan rabbii irrina tokkollee hin qabdu walumaa galattu summarjeel basara jechuun ammallee mee ijatee ol deebisi karrateen jechuun ammaa fi amma jechuudha yeroo baay'ee jechuudha karrateeniin musannaan tun eeyyuwa baaba siirran jirtuu jan karrateen jechuun karratan baada karratiin akkuma labbeeka jechuuti laamma labbeeka jechuun yeroo lama waadha jechuu miti
labbeeka jechuun ammarra deddeebi'ee owwaadha jechuudha. Sila labbeekaanis yeroo lama jechuu kenna. Akkasii miti musannaa zileeysa xalaabaa biyaa jedhan. Bakka siidhaan jirtu maanaan isii qaduraanii sun ittiin fedhamneedha. Arabni akkanattis nu hojjisiiftee jedhan. Wooma lama taatee waan yeroo baay'ee deddeebii agarsiiftii baay'een agarsiifti immoo. Karra ta'in jechuun yeroo baay'ee mee ijjatee ol deebisii gara samiidha. Yanqalib ileeka jechuun gara keeni deebi'e ijji keessuni. Albasaru jechuun ijji keessun ni deebi'a. Kaasi'an jechuun hoongawaa haala ta'een. Kaasi'an jechuun salphataa haala ta'een. Kaasi'an jechuun waan barbaadu san dhabee deebi'a jechuudha. Kaasii kana hogga fassaran zaliilan jedhanii fassaran. Zaliil jechuun salphataa jechuudha. Waan barbaadu san hin harkatuudha. Saagiran jechuudha. Yookiin kaasi'an jechuun hoongawaa jennee fassaraan fidhatte oomu hundaa'u. Waa hasiir dadhabaa haala ta'een jechuudha. Hasiir jechuun dadhabaa maali jennaan hir'ina barbaadu san hin harku jechuudha. Yookiin hasiir jechuun doomaa jechuudha. Doomaa hoggaa jenne waan ati muruu ni barbaachisan siif hin murturaa lama doomaan. Saniifuu maal jennee hasiir jechuun waan sanirraa doomee deebi'a jechuudha. Muraada keessan muraada deemuuf san fedhinnaa barbaadu san dhabeeti sitti deebi'a. Walaqad zayyana samaa addunyaa samii isinitti gadhaantu tana. Samii addunyaa samii gadi aantu tana ni miidheegsine. Ni bareechine bimasaabiiha. Ifaalee adda addaatiin ni bareechine. Aduu fi ji'aa fi urjiilee adda addaatiin ni bareechine. Waja'alnaahaa jechuun urjiilee san ni goone. Faayidaa urjiidhaati dubbachuu deema lalama. Masaabii ifaa ta'uunis tokko. Akkasuma waja'alnaahaa urjiilee san ni goone. Rujuuman lishayaaxiyya. Waan shayxaanaan darbatamu goone jechuudha. Qaanqeen isirraa kaate shayxaana ariite jechuudha baramma. Waatadnaa lahum jechuun jara shayxaanaa saniif. Shayaaxiinaa saniif ni qopheessine. Azaaba sa'iir. Azaaba adaba bilbilaa ta'e. Adaba qabsiifamaa ta'e. Hawgu takkalleen dhaamne jechuun azaabni sun hin dhaamu. وللذين كفروا بربهم إسان قفامتي ورى ربي ثانيتي كفريف عذاب جهنم عذاب جهنم يجرى وبئس المصير بكي ثانيتي ديما سوا فكتا عجيم ربين إذا ألقوا فيها وقائب الدجهنم سنكيس الدرب من سمعوا لا يجوني بدتنا فنيد أجيان شهيك أنجتون هممسا يجورا هممسا يجورا ما ساقلي فردات يجورا بكا حفورة أولنقو يجورا شهيك يجون هممسا fardi gizee akkam akkasitti hafuura ol naqaa nyaata hoggaa barbaade jechuudha. Ibiddi qullaa beelawee jira. Isa jahannamummaan kunuu isaanii dheebotee waan jiruuf akka gartee beeyladaa hoggaaniif waan nyaattu agartee hafuura ol naqxuu sanitti himimsa jechuudha. Shahiiqan jechuun himimsaa wayya tafuur jechuun haala danfituun. Danfitee kana wal gubbaan facaatimma. Takaadu ni dhiyaatti. Tamayyazu jechuun cittee namarra booddeeyaatti inumaa cittee laal akka gartee ibidda fura seenee jechuu minal ghayri jechuun dallansuurraa jara kaafirtootaa kanatti dallantee cittee namarra booddeeyaatti jee ibiddi inumaa ammaatte kullamaa ulqee fiihaa yeroo isii keessatti darbame foojuun jechuun gareen takka saalahum jechuun isaan ni gaafata garee tana ni gaafata jechuudha. Khazanatuhaa jechuun foolisiin ibiddaa sun warri ibidda kana godhame malaayikonni maalik faan ni gaafatan jechuudha. Dhuga khazanatuhaa jechuun waardiyaan jahannam sun ni gaafatan alam yaatikum isinitti hin dhufne naziirun sodaachisaan isinitti hin dhufne moo isin eeysaa jahannam mudattan qaaluu ni jaan balaa qad jaanaa lakkisaa nutti dhufan nutti dhufe naziirun jechuun sodaachisaan numa dhufee jira dinniinaan nu dhufee jira fakadhabnaa ni kijibsiifne waqulnaa ni jenneeni maa nazzalallahu jechuun rabbiin hin buufne min shay waan takkallee hin buufneefumaaf waa inni rabbu jettan malee ni kijibdan jenneeni in antum isin waan taane illaa fi dalaalin kabiir kijiba guddaa keessatti malee hin taane jaan kijibni isin deemtaniin kijiba guddaa dirree taa'u ka mul'atu jennee jalaa dinne gaafasanii amma badii isaanii fudhatu jiranii bara waqaaluu ni jaan loo kunnaa nasma'u jechuun way osoo dhageenye gaafasan oo naaqilu jechuun yookiin osoo beeyne gaafasan maa kunnaa silaa nuti way taanaa jaan amma maal godhu jiran gaabbii yookiin sheenaa quba isaaniif nyaatu jechuun makunigaa loo kunnaa nasma'u jechuun odoo dhageenye way gaafasayya oo naaqilu jechuun odoo beeyne silaa akkana beeyne maa kunnaa silaa nuti way taanaa fi asaabi sa'iiriya warra ibiddaa kana keessa way taanaa jaan ibidda qabsiifamtuu taa'e ta'ogguta kan dhaamne sana
sila kana khaydatin taanu maatu fi jallatiya fa'tarafu jechuun fudatan yookiin fa'tarafu jechuun masakkaran fa'tarafu firra ragaban bidunuubihim jechuun balleeysaa isaanii fudatan ammachitti fasuuqan jechuun rabbi haa fageessu li'asaabi sa'iir jechuun warra ibiddaa san rabbi rahmata isaarraa haa fageessu jemma jala darbate abaarsa biraa itti deebinuma rabbiini ifumaaf abaaraa bar fasuuqan jechuun rabbi haa balleessu yookiin haa fageessu bu'udan jechuuma bakka hiikumaan isaatu rahmata irraa rabbi haa fageessu li'asaabi sa'iiriya isaanuma san rabbi rahmatan godhiniif jechuudha bar inna alladhiina yakhshuuna rabbahum wali rabbi isaanii sodaatan bilghaybi jechuun fagootti ilaa lama fagootti ibidda jahannam san addunyuma tana ka'ee ta'anii chitti qalbiin isaanii gartee jechuudha yookiin yoo bilghaybi jechuun haala addunyaa irra jiranitti odoon du'in jechumaa jaan bilghaybiin tun bilghaybi jechuun fagootti warri rabbi sodaatan yookiin yoo bilghaybi jechuun nama duubatti jechuudha bakka nama keessan jiran lahum isaanii taatuudha maghfiratun araaramaa fi waajirun kabiir mindaan guddoon isaanii taatuudha jannata bareedaa sayya waasirruu qawlakum jecha keeysan iccitii godhaa je jecha keeysan suuta godha awijaaruu bii jechuun yookiin ol fudhadhaa yoo feetan innahu rabbiin aliimun ni beekaa bizaati suduur waan qoma keeysa dhufeehu ni beeka feetan ol fudhadhaa dubbadhaa feetan sagalee qaqqabadhaa cufa beeka rabbiin amma alaa yaalamu san beeku ni beekaa jechuu barama istifaamni kun istifaama kamidhiiroo magaa maaliif hin beekne ni beekaa jechuu inkaaraa barra alaa yaalamu san beeku silaa rabbiin ni beekaa barra man khalaqa jechuun namoota ifii uume kanan beeku silaa ifiif uume inni akkamitti iccitii isaanii wallaala jechuudha alaa yaalamu san beeku rabbiin jennee damiira keessa jiru huwaa san Allah irra deebifna man khalaqa jechuun nama uume kanan beeku inni ni beekaa yoo alaa yaalamu san beeku subjectiin eenyu manuma kana man khalaqa jechuun inni uume sun namoota uume kanan beeku jechuudha manii alladhii goona ugaa kana gaa alladhii khalaqa jechuun inni uume waan uume sanni wallaalaa jechuun wallaalu wahuwa rabbiin allatiiful khabiir inni isa namaa raamata godhu alkhabiir jechuun isa waa hunda beeku yaa luxufii jechuun kuni raamataanis fassarameera wahuwa latiif jechuun yookiin inni isa beekumsi isaa qal'aa bakkayyuu seenu jechuudha laxaafaan tun maali ila bakka beekumsi namaa hundi ittiin dhaqqabne san dhaqqaba jechuu qallina dhagaa hunda keessa beeka bakka ilmi namaan dhayne hunda bakka beekumsi isaa ga'ee jira jechuudha alkhabiir isa waa hunda beeku lachuutu nu fassaruu dandeenya bakka huwa rabbiin alladhii ja'ala lakum isinii godhe alarda jechuun dachii tana isinii godhe zaluulan jechuun laaftuu yookiin laafifamtu jechuudha irra deemuuf irra jiraachuuf dachiin tun laaftuudha lalama silaa rabbiin asumatti mee isii tana eeyyoo tarra deemuun taane godhees ni danda'a mala akka nu jalan teenye godheetuma bakka tanuun sochootu taanaan irra deemuun dandeenyu zaluulan jechuun laaftuu isinii godhe famshuu deema fi manaakibiyaa jechuun maddi isiidhaa irra deemaa xarafa siidhaa hunda deemaa jemma eeysa dhiiroo afaan garbaafaa deemaa gammoojjii isiifaa keessa deemaati wakuluu nyaadhaa min rizqii rabbiirraa nyaadhaa amma saniifuu rizqiin bakka jirtu eeysa lafa gammoojjii fa baay'ee jirti afaan galaanaa faa jirti bakka buufata dooniitii fi markabaa sanii rizqiin guddoon jirti beekamaadha achi faa deemaa nyaadhaa jemma wa ilayhi nushuur bakka feetan dhaytanis ammoo annushuur jechuun kaafaminsi keeysan garuma rabbiiti jemma nushuur jechuun yaani albaasu min qubuurikum qabrii keeysan irraa kaafamuun garuma rabbiitti yoggaa kaafamtan fuulduree isaa dhaqxanii amintum jechuun safirraa amantanii je man fi samaa jechuun isa samii ol jiru san man fawqa samaa jenna arrahmaanu alal arshis tawaa je magaa rahmaan arshii irratti oltee waan jeef fi kana maanaa fawqa goone ayyoo fassaruu qabnaa jaaninga amintum mee safirraa amantanii man fi samaa jechuun isa samii ol jiru san ayyaksifa bikum jechuun isin jalaa kutuu alarda jechuun dachii sana isiniin kutee lafa keessa isin dhabamsiisu jechuudha ayyaksifa bikum isin jalaa eemma dachiin cittee malaal gadiin isin kutuu jechuudha faayidaa dachii yeroo san tamuuru jechuun ni sochooti tataarraku wa taxaribu jechuudha yookiin tamuuru jechuun gad isiniin deemti eega isin fuute gaduma isin kuchiifti jemma mee duuba rabbiin samii ol jiru sun odoo dachii sana isiniin kutee maal jettamme akkami kufriin dachii keessa jiraattan jemma rabbiin
أم أمنتم جتون سين مايت في الرامن تنيجي ni amantani magaranti isar kattan man fi samaa'i jechuun isa samii ol jiru san ayyursila alaykum jechuun isinitti ergu haasiban jechuun malaayikaa cirrachaan isin darbattu jechuudha yoo haasiban jechuun dhagaa isinitti gadhiisuu jechuudha haasibaniin ijaarata mina samaa jechuudha jedhan hijaaraa jennee fasaruu dandeenya ayyursila alaykum isinitti gadhiisuu rabbiin haasiban jechuun dhagaa isinitti buusuu firra amantan mookami fasataalamuna gana beekuu teeysan keeyfa nadiiri sodaachifni kiyya kun akka inni ta'e gana beekuu teeysan bakka amma isiniin galtu itti afuufaa karaa kufrii teeysanii jara kaafirtootatin jechuu jira rabbiin walaqad kaddaba alladhiina min qablihim warri isaaniin duraatiin ni kijibsiise qureeshii sana dura warri jiru ni kijibsiise fakkeeyfa kaana meekkamii fi akkami ta'e jee nakiiri jechuun qabiinsi kiyya jara san qabee akkamiin godhe ummata nabiyyallaa nuufaa yaadadhaa ummata nabiyyallaa luutufaa yaadadhaa ummata huutufaa yaadadhaa meekkamii fi akkamii ta'e nakiir jechuun inkaarii alayhim dubbii san isaan harka qabuun kiyya mee an isaan qabuun kiyya akkamii fi akkam ta'e kaan godhen garree jeemma awlam yeroo jechuun sa isaan kun hin harkanii je ila xeeri jechuun gara allaattiidha yookiin gara wantoota badalanii fooqoom isaan gubbaa tabalaliitu saaffaatiin jechuun goblaa isaanii ifoo haala isaaniin saaffaatiin jechuun koochoo isaanii bal'isanii jechuudha lamma allaattiin hoggaan gubbaa barartu koochoo kanatti bakka bal'iftee deemti goblaatiidha wayaqbidne jechuun yeroo gariis walitti ni qaban lamma bararuu mijjeeffachuuf maal gooti gidee garii kana jechee deemteeti eegana goblaasa walitti deemtimma saaffaatiniin akkasitti dhifuusanii bal'isuusanii wayaqbidnaan ammoo walittis ni qaban goblaa kana rabbumaa akkas gooysee barran maayumsikuun jechuun allaattiiwwan saniin qabu illa rahmaanu rahmaan malee namni tokko illee samii gubba qabutti hin jiru goblaan isiisunis waa qabuu hin danda'u rabbumaa kenneefi innahu bikulli shay'in basiir rabbii waa hundaa'u ni arka amman haadha alladhii je bakki tun nama dhibdi mooserii dhageeffadha amman jechuun mee eenyu haadha alladhii wajundun lakum innummaan garee teeysan ta'ee yansurukum jechuun isinii dirmatu mee eenyumaa jira jemma amman jechuun mee eenyu haadha jechuun innummaan isinii mattan kun alladhii wajundun lakum inni garee teeysan ta'e wataaddara keeysan bakka yookiin itti makamtoota keeysan ta'e isinii wajjin uumaa akka keeysanii ta'e yansurukum jechuun ka isinii dirmachuu danda'u mee eenyumaa jira min duuni rahmaanii rabbii gaditti ka isinii dirmatu mee eenyumaa jiran jiru yaa inil kaafiruuna kaafirtoonni waan ta'ani je illaa fi guruur soba keeysa maleen taane aboo sheexaanni isin sobee jira yaa kaafirtoota jemma illaa fi guruur jechuun daguu keeysatti maleen taane eema sheekotaatiitu jannatana naqaa maaree kiyyaatiitu akkasitti waan hin gabbaru tanaa fuudhee magantaa yookiin manguddummaa naa dhaabbatee jannatana naquu danda'a jedhama kaafirri asii kana jechuu jira barna mee ka isinii tumsuu danda'u rabbii gaditti eenyumaa jira mee as kennaa tuffatamaa san amma naazal ladii yarzuqukum mee eenyu innummaan isin nyaachisuu danda'u in amsaka rizqahu yoo rabbiin rizqii isaa isinirraa qabate yoo bokkaa isaa rooba isaa isinirraa qabate mee eenyumaa jira mee dhugachaa kuma himaa jemma rabbiin ballajjuu kanuma akkanaa kana jarri gaanii didan fi utuwwiin jechuun iftuuluu fi wanufuur dheefa keeysatti hafan jechuudha lajjuu jechuun yaanii tamaadoo itti fufan jechuudha lajjuu jechuun daawamu irratti hafani fi utuwwiin jechuun boonaa fi wanufuur jechuun dheefa baqatiinsa bakka amantuma tana baqachuu daawaa baqachuu itti fufee jaammagaa jarri ayyo haadha wanni barbaachise fagottuun barbaannu jechuu mee fagottiin barbaadina haadha innummaan kun ka isin qalbii keessaa qabdan sun jarri bar allaatii fi uzzaa gabbara waa meeqa gabbara tasimi saniifuu rabbiin haadha jela jaraa qoma keessaa qaba wanni sun addunyuma tana jirti fagoon jirtu maasiisi saniifuu haadha jeemma rabbiini amman haadha je amman jechuun eenyuma haadha alladhii huwa jundun lakum هذا أمر خبرما أمني خنا تودي ما أمرته وندمو سبحان ربك القلب لا تجيبنا